Jaram hino ɗo tarika fima antu heɗito moƴƴa. Wañowo lambiri ndin on ko endiyenjo o ukkori doy ka nder baaru. Weldiɗɗo makko ɓurɗo hiɓɓade on no wi'e Dawuda maali. Hari himo habbi ka nder laana hande hoore makko Fatuma kenere nden yaltita kadi. O udditiri gegerewal ngal laɓi wonki kinka jiifa makko. Rafiu ko a fubbotoɗo kelɗuɗo, ndin lambiri ko mbuuɗi buy. Hinde bona dey. Ara ɓuri ndi lambiri ɗo no heɓo? Miɗo jogi wonde ka suudu ɓurdi ndiɗo e hittude. Ndiɗo no nandanimmi wasindi alda e ella. Gite maɗen no yiita ellaji wurta ko feƴƴiti keerol. Ko ɗum woni ko wi'ata sono kala. Fii ko fewti kon Allah ma on. Yimɓe ɓe no miiji wonde hiɓe moƴƴi. An hiɗa wiwde wonde Allah no yi'a ko honno ɓe woniri ka nder. Ko goonga. Kono imo faala yeɗude mo kala ɓernde laaɓunde. Ko dokkal immorde ka Allah. Hara a faami ɗum? On say yimɓe ɓen ɗiɗo hewti ka pencen. Dawda ɗum hina ko satti fota non. Miɗo towniti haa kam jaɓa ngal dokkal ɗon. Miɗo faala waɗugol goɗɗum fi hendagol ɗum. Hara ɗa suti hajjunkeeje on to himo seppa o wattaki paɗe e hoore kaaƴe seeɓuɗe ɗen haa o hewtoya e nde nokkure wi'etende Kalkuta. Mi seppiray koppi an ɗin haa mi hewtoya e nde nokkure wi'etende Deli. Rafiu ɗum no ɓuri kilométre ji 665 cerngel 61. Adi a hewtude ka fokkituɗa ɗum a maayay sabu ko ƴiƴam maɗa wondi kon e tooke. Koko Dawuda maali yewti fow ala ko hitti e nder mum. Balɗe seeɗaje feƴƴi. Rafiu hara ko an naatu. Dawda jango mi fuɗɗoto hajju makko on. Miɗo arda mi yewtama fi ɓiɗɗo an on aɗo yo mi fokkutu. Hara yiɗa mari ɓiɗɗo? Ko kanko woni wañowo ɓurɗo e kelɗude on fi yitugol lambiri ndin ka sera baharu endiyam ɓeɓen himo faala yitugol ɓurdi ndin e labeede. O yiiti kono ɓaayi himo kale ndiyam e nder sa'i juutuɗo haa o maayi ko yaawi ɓawto ɗum ɓayi ko a woni giɗo am ɓurɗo hiɓɓade on. Mi okkete lambiri ndi o heɓi ndin. Rafiu hino laba ella ala kono feere goo wo ala no mi jaɓirandi. Mi jonnay guluji 10 rupi fi hendagol ndi. Kono a wawata soodugol ndi. Si tawi coggu mayri on no ɓuri ɗum mi gollay fi no mi hendorandi. Dawda coggu ndi lambiri andotako. Rafiu ko ɗum tigi woni komi yewtuma fi Allah. Dokkal makko ngal fi kisi e on wawata soodede hina sabu kuuɗe men moƴƴe ɗen ma ɗum ko haton jinɗen ko. Ko dokkal Allah landingal gurda annabi Isa ɓiɗɗo Allah on. Hara a wawata jaɓude ngal dokkal hande? Ɗum jari gurdam ɓiɗɗo makko on. Miɗo faala jaɓude kisiye makko on hande. Kisiye on ko dokkal Allah fiima an kadi. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fi ko heɗitiɗa ko hiɗen e saayi.